Yes, reka mbasuhuze mbahi ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibya Media TV muri amakuru agezweho nanone muri iki gitondo cyangwa se muri aka kanya twageze ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2026 ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ibintu bikomeje gusubira irudubi. Amakuru aravuga ko urugamba ruhinanye muri teritwari ya Masisi ibintu birakomeje kandi birakomeye. Biravugwa neza ko abarwanyi ba M23 nyuma yuko amaze iminsi bamburwa duce bandagarizwa muri teritwari ya Masisi bongeye kwisubiza ikuzo nyuma ya operation Karabutaka M23 yakoze bikarangira yo garuriye agace kitwa ngo ni Katoyi centre kamaze iminsi karirimbirwamo insinzi n'abazareno na FDLR na FARDC. Biravugwa neza ko rero abahungu ba General Sultan Makenga bongeye kwerekana ko umwana Dacia ahubwo avoma. Hanyuma turanyarukira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Uvira turebera hamwe uko byifashe. Inkuru mbi cyane iturutse muri uyu mujyi utakigenzurwa na M23. Amakuru avuga ko urugamba rushobora kongera kubura bijyanye n'ibikubera muri Uvira tugiye kwa tugarukaho muri amakuru. Kenya, Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda yitabiriye umuhango wo gusoza imyitozo ya ushirikiano imara 2026 turaje tubirebere hamwe. Hanyuma ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru byinshi biri gutangazwa yo turaje tubivimuzi turanyarukira muri access zitandukanye za Mwenga, Fizi na Walungu turebere hamwe uko ibintu byifashe. Ingamba zafashwe kubw'icyorezo cya Ebola, nta munyamahanga wemerewe kwinjira mu Rwanda avuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo byasubiwemo. Ariko kandi ndabwira ko nyuma yuko u Rwanda rufunze imipaka mu rwego rwo gukumira ugukwirakwira kw'iki cyorezo, Uganda nayo yafunze imipaka. Ubaka kanya imipaka ya Uganda na Kongo irafunzwe, ari nako imipaka y'u Rwanda na Kongo ifunzwe bijyanye no kurwanya cyangwa se guharanira ko iki cyorezo cya Ebola kitakomeza gukwirakwira. Turabikomozaho rero turanyarukira mu gihugu cy'u Burusiya hakurya y'inyanja ngari birumvikana babwire ko Uburusiya bwariye Karungu ngo bwongeye kugabwaho ibitero na Ukraine. Turabikomozaho. Amerika ngo ntiyumve impamvu ibihugu byanze kuyifasha gutera Iran bikiri muri OTAN. Reka tuyafimu ziri muzingo rero gatanu ku kandi nongere mbaye ikaze mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibya Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone maze ubundi bindi ubiduharire. Nyabuneka ndagira ngo nkubwire ko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo biravuga ko M23 yabashije kwirukana bikomeye igisirikare cya Kongo FARDC wazareno na FDLR hano mu bice ngiye kukubwira hangaha nkuko bishimangirwa n'imboni zacu ziriyo. Ndetse kuva ku munsi wo kwa kane hari havuzwe ko M23 yaba yinjiye muri centre y'ingenzi cyane hano ya Katoyi. Aka kanya rero nkuko amakuru abivuga ngo inkuru n'ukuri ko abarwanyi ba M23 baragenzura ahitwa Gatoyi, ariko kandi se nayo gusa baragenzura ahitwa Gasake na Kinigi aho FARDC igambaga gufata, ndetse n'agace kitwa Kaniro ngo kamaze kugira mu biganza bya M23 ngo n'urugamba rwari rukomeye cyane rwasize FARDC itakaje abasirikare batagira ingano. Ku rundi ruhande ariko biravuga ko FARDC n'afatanya ibikorwa bayo bawazalendo bigaruriye Katoyi centre n'imidugudu ihagikije karimo agace ka Luke ndetse na Kasenye. Nyuma y'iki gitero cya gisirikare abaturage barirwa mu bihumbi bahunze ari benshi kubera imirwano yabereye kuri axe cyangwa se muri zi axe nyuma y'iminsi mike. Bikavugwa neza ko ubundi tuvuze nka centre Katoyi ni centre FARDC maze iminsi yigamba ko yigaruriye, ndetse ubwo turebera hamwe n'ibice nka za Mitimingi byo muri iyi teritwari ya Masisi n'ibindi bigiye bitandukanye bivuga ko FARDC imaze iminsi ifite mu biganza cyangwa se yigaruriye. Ahangaha ni muri groupement ya Oso Banyungu, ndetse ejo ndi kuva tariki 20 habaye imirwano nge nakwita iy'amagasa hagati y'impande zombi muri hano muri za Oso Banyungu no hepfo gato no muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse n'iya kabiri cyane cyane mu duce twa Kazinga na za Luke. Abaturage ubwabo ibyo batubwira avuga bati n'ubu ngubu ikitwa ikikango cyangwa se ubwoba ni bwose muri twe, imitima irahagaze avuga bati twiboneye n'amaso yacu umuriro waka kubera amasaso, twiyumviye mu by'ukuri ibiturika by'amasasu cyangwa se by'imbunda nini ndetse
n'izoroheje. Twigiriye impamvu nyinshi zo guhunga, duti ngo zacu turagenda duhungira mu mashyamba. Baravuga neza ko rero aka kanya nubwo ibice bimwe na bimwe biri kubohorwa na M23, ariko ngo ituze ntiriragaruka kubera ko FARDC nayo uko yirukanwaga muri ibyo bice yagiye kubita agatoki ku kandi. Nk'uduce twa Kazinga, Luke, ahangaha abaturage baravuga ko kuva mu gitondo desha cyo kuwa gatatu kugeza na magingaya ntabwo burira cyangwa ngo buke bataraye Rwantambi kubera urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje muri biriya bice, muri secteur za Katoyi, muri secteur za Katoyi bikavuga ko abarwanyi ba Wazalendo rero cyangwa se zinyeshyamba za Wazalendo na FARDC bafatanyije na FDLR ubwo bagabaga ibitero kuri M23 ngo bayikozemo, ariko abigasa naho rwose baketse ko bayirukanye muri utu duce, ngo ntago ariko byagenze. Rero uduce turimo Muhahirwa, agace Kangururu, Nkokwe, Kasheke, Mitimingi, Katoyi centre n'ingero zaho, utu ni uduce FARDC yari maze iminsi yigamba ko yirukanyemo abarwanyi ba M23. Twamaze kumenya ko rero abarwanyi ba M23 batinye kwisubiza ikuzo ku birango y'urugamba, biravuga ko hari uduce tw'ingenzi rwose batangiye kugenda bafata ndetse bakaba bari kutugenzura. Wavuga ko agace Kakaniro, agace nka Katoyi n'utundi tw'ingenzi twamaze kuba tutaritombe, ntabwo yaba ari kure y'ukuri nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba abivuga. Aha za Kasenyi rwose ngo intare za Sarangwe ziri kwatambagira, izi axe zose abarwanyi rwose barahafite. Aha za Kasake, aha za Kinigi biravugwa ko rwose ibintu byagenze neza cyane ku ruhande rw'intare za Sarangwe zirangajwe imbere na Generali Sultani Makenga. Ni mu gihe ariko kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Masisi bivuga ko imirwano iri kwicuma. Rwanda iri kwicuma uko bwije nuko bukeye, birasa nkaho mu byukuri biri guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abatuye i Rubaya nibo ubwabo bavuga bati hari imirwano iri kuzidusatira kandi ishobora kuza kudusigamo guca igikuba. Bikavugwa neza ko imirwano iri kubera mu bice byegera Rubaya, nkuko iyi nkuru ibishimangira. Ni imirwano iri kumvikanamo imbunda ziremere ndetse n'izoroheje. Imbunda ni ndetse n'izoroheje. M23 nayo ikaba iri kugenda igerageza kurengera abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero hagize igihinduka muri teritwari ya Masisi nyuma y'itira duce M23 igiye kwisubiza, twababwira turaha ku bwanyu 5-5. Muri Kivu y'Amajyepfo duhere ahitwa Uvira, ariko twabanza nk'ahitwa Fizi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu isi ishize cyari kimaze iminsi gitangaza ko hakomeje ibitero cyitirira umutwe wa M23 mu misozi ya Minembwe hano muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho kigatangaza kivuga ko ni ibitero byinshi, ariko kivuga ko harimo n'ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone hariya mu bice bya Kalingi, Mikenke ndetse na za Bidegu. FARDC ikemeza ko ibitero biri kugabwa na M23 hano cyane cyane muri axe za Mikenge biri kwibasira nkana ngo kandi bigasenya burundu ibikorwa remezo. Ariko murabizi ko ubwo nitangazo riba rije risa nkaho ryagiye ku rundi ruhande ryaje impindurize, kuko M23 ntibwira cyangwa ngo bikidatangaje ibitero bya coalition muri biriya bice byo muri teritwari ya Fizi muri axe za Minembwe. Aka kanya nagira mbabwire ko muri ibi bice hari kuvugwa inkuru nakwita ko itari nziza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hari abasirikare amaze iminsi bavuye za Baraka baza Fizi gufasha FARDC. Abangaba b'Abarundi rero biravugwa ko ku munsi w'ejo twabwira ko muri bino bice bya Fizi na Mwenga M23 imaze kuhicira Abarundi batagira ingano. Biravugwa ko amaze ko 56 nk'uko amakuru abishimangira. Ese koko M23 iri gukoresha drone muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo? Bimaze iminsi bivugwa hitwa Poezero rwose ko ariho M23 iri kwabaraza cyane igisirikare cya Kongo ikoresheje drone. Na amakuru nayo ari kugenda atangazwa cyangwa se avugwa hirya no hino mu ma réseaux sociaux. Ubwo nuko nguko byifashe. Reka twerekeze mu bice bindi bya Uvira. Ariko go nari mbabwiye gato mu kanya gashize ko M23 na coalition bari kurwana begera agace ka Rubaya, kuko niba bivugwa ko hari imirwano yavuzwe muri axe ya Kinigi nkuko nabibabwiye mu misozi ireba za Kinigi na za Kavuta. Aha ni muri groupement ya Kibabi ari nayo ibarizwamo agace ka Rubaya, kuko ahangaha byuze Kavuta byibura ni milimetero nka 30 uvuye i Rubaya. Ni Kavuta
niba nabwita kavuta cyangwa kavuta ubwo ababyumva baze kumbwira. Indi mirwano rero bivugwa ko iri kwegera cyane ya gace ka Rubaya, iri kuri axe ya Gashovu, iri kuri axe ya Mahiga na Nzingata na Mayuwana. Ahangaha amakuru avuga ko rwose hari kumvikana icyitwa ibiturika by'amasasu. Ntabwo haramenyekana niri kugenzura utuduce, ariko intambara iracyakomeje maginga ya. Byumvikane ko rero abari Rubaya ubwoba ni bwose, ni Rubaya idatekanye kubera ko imaze iminsi igabweho ibitero bya drone. Murabizi ibitero byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi bya gisirikare wa M23, twabigarutseho byahitanye n'abandi basirikare bakomeye muri M23, ariko hakaba n'ahantu igisirikare cya Kongo cyifuza kwisubiza bijyanye n'uburyo ari ahantu hagize gute hateye imbere. Bikindi navuga hakaba n'ahantu mu by'ukuri kuko iki kirombe cya Rubaya cyangwa se ibirombe bya Rubaya hagenzurwa na M23, n'ahantu leta zunze ubumwe za Amerika zahawe na Kinshasa ku rutonde rw'ibirombe ngo Amerika igomba kubyaza umusaruro. Rero barashaka kuhaga bitero yaba hasi ku butaka no hejuru mu kirere, bakisubiza mu by'ukuri ikuzo ngo bakisubiza Rubaya kugira ngo bayihereze leta zunze ubumwe za Amerika ari nabo bayigenzura. Ese birashoboka mukurikije ubuhangange bwa M23? Coalition yabifite ubushobozi bwo kwisubiza Rubaya birakomeye. Ahanga ngo bamanuye abahibu special force, bahamuye aba FDLR crap, bamanuye abandi bacancuro, hari n'abavuye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ngo baje kwisubiza umujyi wa Rubaya, baje kwisubiza igice gikungaye cyane ku mayagaciro cya Rubaya. Ese koko birashoboka? Tubihanga amaso. Ahitwa Uvira, nyuma yuko M23 tumaze iminsi bagira ko uyu mutwe wahisemo kurekura uduce tw'ingenzi apati yo kurekura ibice bya Uvira nyirizina hano muri Mer de la Ville, abarwanyi ba M23 bagarutse nyuma gato ku busabe bwa Amerika ejo ndi mu kwezi kwa mbere, bagaruka mu bice bya Gegera, Kabunambo, Ruvungi, Mutarure, Sanje, Ruberizi. Aha naho nta cyumweru gishize bahasohotse berekeza mu bice bya mu bino bice bya Kamanyola. Ahangaha niho M23 yafungiye amafere, ariko ibintu bikorera Uvira biteye agahinda cyane. Hari ubwicanyi bukomeje gukorwa n'abakorana rwa guverinoma ya Kinshasa, bivugwa ko rwose M23 ifite impamvu zo kongera kwa advancing igafata uyu mujyi. Uvira yongeye kuvugwa mu bwicanyi, umusirikare umwe yishwe, haravuga impungenge ku mutekano w'abanyamurenge muri biriya bice. Amakuru aturuka muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko mu ijoro ryo ku munsi w'ejo mu by'ukuri hari umusirikare warashwe arapfa mu gace ka Kasenga, bikekwa ko yaba yari umwe mu banyamurenge bakorera mu gisirikare cya FARDC. Nk'uko amakuru yizewe atugeraho abivuga, uyu musirikare yishwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Uyu ni umutwe umaze igihe ukorana n'ingabo za Congo FARDC mu bikorwa bya gisirikare biri kubera mu burasirazuba bwa Congo, nubwo kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare butaratangaza imyorondoro y'uyu musirikare wishwe ku mugaragaro. Amakuru akomeje kuvugwa mu buryo butandukanye, atangazwa n'abaturage ndetse n'ababonye amashusho ye, avuga ko rwose yari afite isura n'imiterere benshi baheraho bakeka ko yaba yari umunyamurenge. Ibi byabaye mu gihe ikibazo cy'umutekano muke n'urwikekwe rushingiye ku moko gikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice biri kugenzurwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zoherejwe muri ibyo bikorwa bya gisirikare. Mu myaka yashize hakomeje kumvikana ibitero by'uko bamwe mu banyamurenge ibirego by'uko bamwe mu banyamurenge bakorera mu nzego za leta ya Kongo, cyane cyane mu gisirikare cya Congo FARDC, bagiye kwishwa cyangwa se bahigwa n'abo bakorana bazira inkomoko yabo cyangwa se bakekwaho kuba bafitanye isano n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikindi, abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bazashyigikira M23 ndetse na coalition, murabizi neza ko bamaze iminsi bahawe itegeko ko utazigera ashyigikira leta bazamwica. Ahangaha naho birakekwa ko yaba yaketsweho kuba yaba akorana na M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Ni ibivugwa ntarahango mpamye, ariko ni ibikekwa ko murumva ko biteye impungenge cyane. Hanyuma indi nkuru twakomozaho mu rwego rwo gukumira cyangwa se kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola kimaze koreka imbaga, leta y'u Rwanda yatangaje ko yashyizeho ingamba zikomeye zo kwirinda iki cyorezo gikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ngamba rero zirimo ngo no kubuza abanyamahanga bamwe kwinjira mu gihugu.
Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu munsi w'ejo, aho yasobanuye ko nta murwayi wa Ebola uraboneka mu Rwanda, ariko ko hakomeje gukazwa uburyo bwo gukumira icyo cyorezo mbere y'uko cyinjira mu gihugu. Nk'uko byatangajwe abanyamahanga bose bagiye muri Congo cyangwa se bahanyuze mu minsi 30 ishize mbere yo kugera mu Rwanda ntibazemererwa kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko iki cyemezo kigamije kurinda ubuzima bw'abaturage ndetse no kongera ubushobozi bw'igihugu mu gukumira no gutahura ahakiri kare indwara z'ibyorezo. Ku rundi ruhande, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bafite ibyangombwa bemerewe gutura mu Rwanda bo bazakomeza kwakirwa, ariko abazaba bavuye muri Kongo cyangwa se bahanyuze bazajya bashyirwa mu kato nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ubuzima rusange. Itangazo rikomeza rivuga ko ibikorwa byose bikomeje nk'ibisanzwe hirya no hino mu gihugu, harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, inama n'ingendo zo mu gihugu imbere. Ishimangira kandi ko igihugu gifite umutekano kandi ko cyiteguye guhangana n'ingaruka zose zaterwa n'icyorezo cya Ebola. Abaturage rero bo basabwe gukomeza kugira isuku no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima mu gihe bafite amakuru cyangwa se ibimenyetso bikekwa ko byaba ari iby'iyi ndwara. Basabwe guhamagara nimero za RBC zirimo 114 cyangwa 912. Hanyuma ubwo mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, tutarava ku makuru ajyanye n'iki cyorezo cya Ebola, nyuma y'uko Rwanda rumaze iminsi mike rufunze imipaka iruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, guverinoma ya Uganda nayo rero yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege hagati yayo na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse inafata izindi ngamba zikomeye ku mipaka ihuza ibihugu byombi mu rwego rwo kwirinda n'ubundi kwirakwira ry'iki cyorezo. Izi ngamba zije nyuma y'iz'u Rwanda rwafashe. Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yavuze ko iki gihugu cyamaze kwakira abantu babiri baturutse muri Kongo basanganywe Ebola. Umwe muri bo aza kwitaba Imana, abandi bantu 127 bahuye nabo bashyizwe mu kato kugira ngo bakurikiranwe hafi. Uganda yo ikavuga ko guhagarika ingendo z'indege no gukaza igenzura ku mipaka ari imwe mu ngamba zo gukumira iki cyorezo cyakwirakwiye cyangwa se ko cyakwirakwira mu gihugu. Cyane cyane bakavuga ko hari urujya n'uruza rwinshi hagati yayo na RDC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Museveni aherutse gutangaza ko Ebola yoroshye kuyikumira ugereranyije na COVID-19 kuko yandurira mu gukoranaho. Ashimangira ko rwose hakenewe igenzura rikomeye ku mipaka ndetse no gukurikirana abantu bagaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko iki cyorezo cya Ebola kibasiye Kongo na Uganda ari ikibazo cy'ubuzima gihangayikishije cyane iyi si yose, nyuma y'uko abantu amagana bamaze kwandura, abandi benshi bagapfa. Muri iki gihugu Ebola imaze guhitana babarirwa muri 160 mu gihe abarenga 600 bo bamaze kwandura iki cyorezo. Hanyuma yitwa Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda kuri wa gatanu tariki 22 yitabiriye umuhango wo gusoza imyitozo ya Ushirikiano Imara 2026 mu gihugu cya Kenya. Ni imyitozo ya Ushirikiano Imara yabereye muri Kenya i Nairobi. Intego y'imyitozo y'uyu mwaka rero yari ugushimangira amahoro, umutekano n'ubudahangarwa mu karere binyuze mu guhugura ingabo, polisi n'abafatanyabikorwa b'inzego za gisivile bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ingabo n'abafatanyabikorwa bakorera imyitozo ya gisirikare hamwe hagamijwe cyangwa se bagamijwe guhuza ibikorwa mu guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano biriho muri iki gihe. Iyi niyo ntego ubundi y'iyi nama. Hanyuma imyitozo kandi yahuje ingabo n'abandi bafatanyabikorwa baturutse mu Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, ni mu gihe Congo, Somalia na Sudani y'Epfo bitabiriye nk'indorerezi. Imyitozo yatangiye ku ya 6 Gicurasi uyu mwaka, yasojwe ku mugaragaro rero ku munsi w'ejo n'umunyamabanga wa leta ushinzwe Minisiteri y'Ingabo ya Kenya ariwe Roselinda Sopia Tuya. Hanyuma hirya y'uyu muhango, Minisitiri Marizamunda yagiranye ibiganiro byihariye n'umunyamabanga wa leta ushinzwe Minisiteri y'Ingabo ya Kenya, aho baganiriye ku buryo bwo kurushaho gushimangira umubano mwiza usanzwe hagati y'inzego za gisirikare z'ibihugu byombi birumvikana. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari
reka mbabwire ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yabwiye abo muri mu muryango wo gutabarana wa OTAN ko Donald Trump yatengushywe cyane n'abanyamuryango bayo bamutereranye mu ntambara ya Irani, ndetse Washington ikaba itumva impamvu bene abo bakiri muri uyu muryango. Binuko ngo byitezwe ko ku munsi w'ejo tariki 22 Gicurasi aribwo Rubio aza guhura n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri ibi bihugu bibarizwa muri OTAN ku nshuro ya mbere nyuma y'uko Trump anenze abawugize, ndetse Amerika igatangaza ko rwose izakura ingabo zayo 5,000 ziri mu Burayi. Hanyuma mbere yo guhaguruka muri Amerika yerekeza muri Sweden ahabereye iyi nama, yavuze uburyo Trump yababajwe cyane no kuba iki gihugu cyaramutereranye, ibihugu byaramutereranye, ndetse bimwe bikanga ko Amerika ikoresha mu by'ukuri ko ikoresha ibigo byayo bya gisirikare. Agira ati hari ibihugu nka Espagne byatangiye gukoresha ibigo byabyo bya gisirikare. Umuntu yakwibaza ati kuki mukiri muri OTAN? Ikibazo cy'ingenzi tuvugishije ukuri, tuvugisha ukuri, hari ibihugu biri muri OTAN byadufashije, ni ibintu tugomba kuganiraho. Donald Trump yakunze kunenga ibihugu byo muri OTAN byamuhaye ubufasha bucagase, ibindi bikinangira burundu mu kumuha ubufasha bwo guhangana na Irani mu ntambara Amerika yatangije kuri Irani ku 28 Gashyantare 2026 yafatanyije na Israel. Byatumye Washington inatekereza kuva muri uyu muryango umaze imyaka 77. Icyakora muri OTAN bavuga ko Amerika itigeze isaba uyu muryango kuyifasha, ndetse rwose ukibutsa ko Amerika yemerewe gukoresha ibigo n'ikirere cya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Umubano wa Amerika n'Uburayi kandi wakunze kuzamo agatotsi bijyanye n'uko Trump yakunze kuvuga ko azigarurira Greenland ikaba ubutaka bwa Amerika, iyambuye Denmark nayo ibarizwa muri uyu muryango. Hanyuma reka mbabwire ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko bagiye kwihorera ku bitero byagabwe na Ukraine ku icumbi ry'abanyeshuri byasize hapfuye abantu 6. Ni Putin yavuze ko abantu 9 bakomerekeye mu gitero cyagabwe ku mujyi wa Starobilsk mu gace ka Luhansk, abantu bagera ku 15 baburirwa irengero. Ukraine rero ikavuga ko yarashe icyicaro cy'itsinda rirwanisha drone muri Starobilsk. Ntibyatangajwe niba inyubako bavugaga ariyo n'Uburusiya bwemeje ko yarashwe. Putin ati nta nyubako za gisirikare, nta bikorwa remezo by'ubwubatsi cyangwa se ibindi bifitanye isano biri muri izo nyubako. Putin kandi yasabye ingabo gutegura uburyo bwo gusubiza iki gitero. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwavuze ko ibitero byagabwe ubugira gatatu hagabwa drone 16. Umwe mu banyeshuri Uburusiya bwavuze ko abanyeshuri benshi bakomerekejwe n'ibisigazwa by'inyubako yasenyutse. Ku 21 Gicurasi perezida Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko barashe ku biro bikuru by'ubutasi bw'Uburusiya FSB mu ntara Uburusiya bwigaruriye ya Kherson murambabarira. Hanyuma byavuzwe ko abantu 100 bo mu bari muri ibyo bice bishwe cyangwa se bagakomereka. Uburusiya rero ngo ntibwagize icyo buvuga kuri iki gitero. Reka rero mbashimire cyane kubana natwe muri izi updates cyangwa se muri aya makuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.